Dobro jutro, dobar dan, dragi ljudi, dragi slušalci, slušateljke, svi koji nas slušate ovako preko radija, preko odloženog, preko radio Novog Sada, sajta Radio Televizije Vojvodine i naravno koji nas povremeno gledate putem Instagrama. A sada ćemo čuti jednu lepu, nostalgičnu pesmu, nešto između Odlazak. A ta pesma ima jednu lepu priču. A pravilo kaže, ne govori preko vokala. Slušamo pesmu. Plači draga, oko sam tvoje, ne suzi sada da vidim sve. Bolestan ja sam, tuga je moja, svanuće zora, ne vidjevši me. Bolestan ja sam, tuga je moja, svanuće zora, ne vidjevši me. Otvori oči, suza sam tvoja, kroz mene nek ti zađe bol. Zore su naše, pesma je naša, o srećo moja, ne daj se ti. Zore su naše, pesma je naša, o srećo moja, ne daj se ti. Podigni pogled, zajedno mi smo, tvoje će ruke milovat ko pre. Jedna prelepa pesma, a koji je zapravo uvod za našeg gosta koji je u dalekoj Švedskoj kantautor Dubravko Duco Knežević. Prelepa pesma, znači Duco, da li se čujemo? Ja tebe čujem odlično. Jo, pa ja ne znam kakav je to, što bi rekli, švedski standard, kao da si mi ovde na studiju Mišeluk sediš sa mnom, toliko je dobar zvuk. Pa Duco, pre svega poštovanje, dobrodošao u emisiju Subotom, pre svega oduševljen sam ovom pesmom Odlazak. Možeš li nam nešto reći? Ona je dosta vezana sa Novim Sadom. Ko je naša čuvena glumica ti je tu pomagala? Jest. Evo ovako. Reci nam par informacija. Naravno, kao prvo, bolje te našao. Hvala. Veliki pozdrav tebi i svim slušalcima i želim da ti čestitam na još jednom izvanrednom medijskom projektu koji si sad prenio na radio talase ili valove, kako se kome sviđa. Čestitam ti na tome. Što se tiče pjesme, vrlo je 80. godina mi smo kao grupa nešto između svirali nešto što se tada zvalo novogradskom muzikom. I to je bila jedna kombinacija starogradskog zvuka, tradicionalnih instrumenata u malo modernijoj formi. I onda smo radili prvo materijal u studiju Gabora Lenđela u Subotici, demo snimke, divno se družili sa njim, a onda je naš gitarista Miša Milovanović napisao ovu divnu pjesmu koju smo upravo čuli. I kada je on prvi put otpjevao tu pjesmu, svima nam je bilo jasno da za tu pjesmu treba da imamo jedan ženski vokal koji će da otpjeva tu pjesmu. Na našu veliku radost, jedan od članova benda i u stvari šef benda, tadašnji Marinko Škondrić, koji je iz Rume, kao i naša velika glumica Jasna Đurišić, on je zamolio Jasnu i pitao je da li bi ona željela da učestvuje u tome svemu. Ona je to naravno prihvatila i tako smo Jasna i ja neki 86. godine otpjevali zajedno taj duet
studiju u Novom Sadu. Ali ja vidim da čini mi se i naš Aleksandar Duin je tu učestvovao, jer aranžman mi je tako vojvođanski i posle pogledam omot ploče, na YouTube-u sam video od izdavača da je tu bio i Duja, znači da Aleksandar Duin, čitava novosadska ekipa, čini mi se umešala prste u ovu lepu pesmu. Ma naravno, nama je bila velika čast, pre svega smo bili iznenađeni da je Aleksandar na taj način odreagovao, da je htio da nam pomogne, da je bio vrlo konstruktivan. U jednoj pjesmi je odsvirao klavir, u drugoj je svirao udaraljke i u mojoj pjesmi je svirao udaraljke, tako da je Aleksandar bio dao jedan veliki doprinos i nama je to jako mnogo značilo, jer to su bila neka druga vremena kada se ego ostavljao kod kuće. Bravo, to je fantastično. Za ego. Kolege smo bili prije svega, oni naravno već etablirani i veliki, ali to nije umanjivalo, ili oni su uvijek željeli da pomognu onima koji dolaze. Sa kojim vaša grupa nešto između je gostovala na Instagramu ili na Facebooku, čini mi se da si mi poslao iz TV program, mislim da je emisija Slobodno, ko je sa vama, na primjer? Kako su šarali urednici? Je li to bilo malo narodno, malo zabavno? Kako je bilo rađeno? Bilo je malo narodno, malo zabavno, međutim, mi smo nedeljno popodne u to vrijeme, 80. godina, nedeljno popodne svake nedelje radio drugi radio-televizijski centar. I to su bile emisije koje su gledali između 10 i 12 miliona ljudi. I to je velika čast prije svega, onda i zadovoljstvo i sve ostalo što ide uz to je bilo biti dio barem jedne takve emisije. Mi smo imali tu veliku čast i zadovoljstvo da smo pjevali i na Beogradskom nedeljnom popodnevu i Novosadskom nedeljnom popodnevu i masu druge emisija. Međutim, emisija Slobodno tadašnje radio televizije Novi Sad je po meni bila ubjedljivo najbolja, jer je bila vrlo sadržajna, imala izvanredne goste i uvijek se gledala u jednom dahu. Recimo, u jednom od tih naših pojavljivanja u emisiji Slobodno, evo samo ja ću... pročitaj koje bio sve. Evo neka imena, recimo. Nije neka imena, nego velika imena. Mišo Kovač. Neverovatno, dobro. Đorđe Balašević. Ljubiša Stanović-Luis. Dejan Cukić. I piše ovdje i grupe Novi fosili, film i nešto između. Pa vi ste se baš bili u sjajnom društvu. Ja znam da mi zaista ostavio utisak neverovatan koje su to zvezde bile i kako se to, i čini mi se i radio iz tih nekih starih dobrih vremena je bio drugačiji, sa više duše, nego kad je tvoja muzika u pitanju, mnogo mi tu miriše Vojvodine. Hoćeš da čujemo deo pesme Na peronu, da čujemo naš gost Dubravko Duco Knežević kako peva o peronima, o putovanjima, pa da mi nešto kažeš o svom autorskom radu. Malo da čujemo pesmu. Naravno. Idem. Starim koferom i prepunade krenuo sam vozom, zna se, u vagonu druge klase. Govorio otac, uči sine, pamet u glavu i postani ime. Gledao sam dugo kroz prozor vagona, nježne ruke što mi mašu sa pustog perona. Majčine riječi pamti mi sada, čuvaj se sine velikog grada. A šta je znala župava glava, šta znači muška suza i koverta plava, šta znače nježne riječi i veliki grad. Uspomene bole kao nekad i sad. A šta je znala župava glava, šta znači muška suza i
koverta plava, šta znače nježne riječi i veliki grad. Uspomene bole kao nekad i sad, uspomene bole kao nekad i sad. Naš gost Dubravko Duco Knežević iz daleke Švedske, kantautor, je li tako, Duco, sam sve dobro rekao, samo da mi kažeš grad u kom se nalaziš. Pa ja zadnjih 29 godina živim u gradu koji se zove Kalmar, koji je na jugu Švedske, i specifično za taj grad je između ostalog da ga zovu Dubrovnikom Skandinavije. A moram, evo, da te pitam za ovu pesmu, kao što vidiš nisam pričao preko vokala, učim se nekim pravilima. Hvala. Ali to je, Duco, jedan vojvođanski pop. Ja bih to rekao muzika koja je jako slična muzici koju pevaju Frajle, na primer, koje ja mislim da su napravile, onda je jako slično Balaševićevim pesmama, mislim na aranžman koji miriše na Vojvodinu. Grešim li, Duco? Ma naravno da ne grešiš, i velika mi je čast da me uspoređuješ sa takvim veličinama. O Balaševiću ne treba puno da kažemo, možemo samo da ustanemo i skinemo šešir kad spomenemo Balaševića. Što se tiče Frajli, to je izvanredan bend koji su napravili karijeru u cijeloj regiji, što znači da svaka muzika koja je iskrena ima svoju publiku i u svim dijelovima tog regiona, kako se to danas zove, i svugdje je prihvaćena. Ja mislim da smo možda malo postali umorni od nekih drugih muzičkih oblika. Da, to je zapravo muzika koja odmara, a ja bih voleo, pošto je bila pesma Na peronu, da nam kažeš tvoj neki životni put, otkud ti u Švedskoj, gde si se rodio, gde su ti putevi sudbine vodile, gde si ljubav svog života sreo, probaj u kratkim crtama, jel? Evo, vrlo kratko, ja sam rođen na obalama najljepše rijeke na svijetu koja se zove Una. Dobro. Znači, rođen sam u Bosni, onda me put odveo iz mog rodnog Novog Grada, kako se sada zove, ili Bosanskog Novog, kako se nekad zvao. Odveo me na studije u Beograd i odatle je ta pjesma na peronu, jer mnoge od nas su roditelji ispraćali. Plava koverta je u stvari neki simbol tog novca teško ušteđenog koji su roditelji davali svojoj djeci da bi studirali, da bi imali bolji život nego oni, tako dalje. Ja sam beogradski student, tu sam počeo sa muzikom, studirao sam ekonomiju. Dobro. Dalje sam nastavio sa muzikom sve do neke 90. godine. Sam tu bivšu nam zajedničku zemlju presvirao 3 puta uzduž i poprijeko. Svirao sam i po Evropi, onda je došao rat, ja sam krenuo za Dansku, završio u Švedskoj. U međuvremenu sam uspio da upoznam moju suprugu, i evo, ona je Sarajka, znači tako da sam ja na ja sam relaciji. Stalno mislio da si ti Sarajlija. Prosto, pošto te puno ima u Sarajevu, gledao sam te po sarajevskim medijima, ali to verovatno kažu odakle ti je žena i ti si odatle. Jel tako kažu? Ma jeste tako, iako Una teče mojim venama, jel tako? Dobro. Ništa to ne može izbrisati. Ali hoću da kažem jednu drugu stvar. Ja sam vrlo često bio u Novom Sadu, vrlo često sam pjevao u Novom Sadu, mnogo sam se družio sa ljudima iz Novog Sada. Novi Sad je zajedno sa Suboticom, to su po meni 2 najljepša grada u bivšoj Jugoslaviji, sa mnogo šarma i mnogo topline. U Novom Sadu se osjećao dobro došli već nakon 5 minuta.
i na tome vam se divim i skidam kapu i ja nosim divne uspomene iz Novog Sada i iz Vojvodine. Jako često sam bio u Rumi. Slušaj, jeftini letovi, čekamo te u studiju Mišeluka. Vidi, ovde su najbolji selfie, kao što znaš, najbolji storiji i najbolje reklamirane emisije subotom sa Sašom, u smislu zabavne emisije bez politike. Jel gore onaj story što si gledao sa rockerima i vidiš da sa svakim gostima moramo story. Neće se priznati dolazak ako nisi došao u studio Radio Novog Sada da vidiš ovu lepotu i pogled na štrand i na Dunav i na Novi Sad. Vidi Saša, danas sam primio prvu vakcinu. Znači... primio sam danas prvu vakcinu, čekam da primim drugu, to je negde krajem juna i onda se pakuju stižeš da nam... i kreće i naravno da pevamo i da pravimo selfie istorije. Ja bih da poslušamo malo starog Čamca, pa da privodimo razgovor kraju. Dubravko Duco Knežević, dakle, javlja nam se iz daleke Švedske, a divna pesma, ja sam birao veselije pesme, zato što sam i takav i ja, Stari Čamac. Ponekad ne znam ni ko sam, ponekad ne znam ni sam šta hoću, ali znam da tebe dušo, tebe silno hoću. Hajde zagrli me jako, daj zaboravi na svu tu finoću. Znaš da tebe dušo hoću, jer ja ne podnosim samoću. Ja sam samo stari čamac, usidren uz obalu tvoju, što se nježno valovima niše, ljubite i sa tobom diše. Ja sam samo stari čamac, usidren uz obalu tvoju, što se nježno valovima niše, ljubite i sa tobom diše. Kako da usnama tvojim podarim ljubavi više, kad i dušo pijem ko vino, a noć na more miriše. Hajde zagrli me jako, daj zaboravi na svu tu finoću. Znaš da tebe dušo hoću, jer ja ne podnosim samoću. Ja sam samo stari čamac, usidren uz obalu tvoju, što se nježno valovima niše, ljubite i sa tobom diše. Ja sam pa Dubravko Duco, pa tako su ti dobre pesme, plesne. Zamišljam ovde na štrandu da zasviraš. Mi smo prijatelji na Instagramu i na Facebooku, ali prosto drugačije osjećaj kad čovek čuje na radiju pesme, kad posluša, kad vidi taj ritam, kad vidi produkciju, kad čuje klavir kako svira, onako pop koji nam nedostaje, Duco. Tako da podržavam te u tom entuzijazmu da se boriš za svoju muziku koja je mimo mode i ovog svačega što slušamo, a moja emisija insistira na toj muzici pomalo retro, jer je nešto što ja to volim. Znači, ovo moderno ne volim, pevanje o glupostima. Hvala ti jako na tome i mnogo mi znači tvoja podrška kao velikog znalca muzike. Ti si to već dokazao da si ti živa enciklopedija muzička i čestitam ti na tome. Ja bi samo želio da kažem da ljudi s kojima ja jako mnogo radim, koji su mi najbliži kao saradnici, ja pišem uglavnom i muziku i teksta za moje pjesme, kantautor sam. Međutim, ja moram da spomenem Borislava Bocu Tomaševića, koji je radio aranžmane uglavnom za sve pjesme, koji je moj drug iz vremena
kada smo dijelili i dobro i zlo u muzičkom smislu, koji danas živi u Rumi. Vašeg sugrađana Đorđa Kovačevića, klavijaturistu i koji jako mnogo, također s kojim jako mnogo radim, i Tonija Jankovića koji mi je velika podrška, legendarnog Tonija Jankovića. Jeste. To su neki ljudi koji su najbliži u tom krugu mom u kojem radim, i želio bih ih pomenuti, jer oni su također doprinijeli da ja ponovo dobijem taj žar i da ponovo krenem u to sve sa velikim žarom i punog srca i puni pluća, pa ćemo vidjeti gdje ćemo stići. Pa mislim da je ovo lepa bila prilika, i ono što kaže uvod u lepe razgovore, mi obično volimo ljude naše iz dijaspore da pozovemo, da čujemo šta radi, da uspostavljamo te mostove. Dubravko Duco, puno te pozdravljam. Hvala što si bio naš gost. Da li kad ti kažem sarajevska pop-rock scena i kad ti kažem grupa Kod, da li ti znači nešto i da li si kao mali nosio Ciciban? To ćemo da slušamo pesmu koja se zove Ciciban. Trajka za dobro raspoloženje. Moraš u 10 sekundi da mi kažeš, znaš li pesmu, znaš li šta je Ciciban? Znam i šta je Ciciban i znam pjesmu, i naravno kao klinac sam je pjevao uz gitaru na keju pored Une. A tebi veliko hvala na gostovanju u divnoj emisiji. Velika mi je čast, zadovoljstvo biti dio tvoje emisije. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Novog Sada i nadam se da se uskoro vidimo. Hvala puno.